Normalde de. Evet hocam, hazır. Teşekkürler. Oturum sahip. Tamam, çok teşekkür. Geçirirsek Maral hocam, Mahabat hocam, balam илап жатат. Вот, правильно. Гули, вы очень хороший, молодец. Вот я всегда вот то, что говорю, это всегда старайтесь говорить. Так, Элиза, nasılsınız? Eliza, nasılsınız? Müsaitseniz mikrofonunuzu açıp sizinle selamlaşıp. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Neler yaptınız bugün? Nasıl geçti gününüz? Bugün işte oldum. İşten sonra eve döndüm. Yemek yaptım. Hazırlandım. Sonra biraz dinleniyorum. Şimdi dinleniyorsunuz. Hem derse geldiniz. Evet, şimdi. Tamam, çok iyi. Tak. Ben de o zaman hani çok katılımcı az diye ağlamak yerine sizinle paylaşıp ve devam etmeyi düşünüyorum. Daha fazla beklemek istemiyorum arkadaşları. Tamam. Bugün biraz sizin için farklı şeyleri hazırlamıştım. Tak. Hep bunları unutuyorum, bazen oluyor insanda bir şey geçerken de konuşurken de ya da farklı bir şey sorduğunuz anda söylemek istediklerimi hep unutuyorum. Bu yüzden ben bugün yazdım. Biliyorsunuz su hani su demek olduğunu. Suya bu koysun suluk болып Bu matara деген матара жана сулук синонимда бутылка для воды агат коюшат го бизде ошону айтышат. Bir cümleni biriniz okup verseniz болобу? Kırmızı жазылган жерлерди окусаңыз. Suluğumda su bitti. Suluğumda su bitti. Emniyet деп айтканын которуп бере аласызбы? Praga'da su bitti. Tükendi. Ооба, туура. Kitap, bir kitaplık книжный шкаф болып қалады да. Андан кийинкини окуй аласызбы? Men mi? Yani ökümürüz болгондуктан очередь менен окуя берсеңиз. Kitaplıktaki kitapları düzenle. Kitapçedeki kitapları оңдоо, мындай порядкага келтирди атат. Ооба, туура. Kalem бул ручка, kalemlik, пеналь болуп калат. Андан кийинки сөздү окуп койсоңуз. Kalemlerini kalemliğine koy. Ручкаларды пеналга салды. Түшүндүк, Kalem дегенде только мындай түрк тилинде так у нас ручка деген, например, карандаш дейбиз го биз. Буларда мындай эмес. Карандашка да kalem дешет. Боя kalemi, это карандаш. И тигине да карандаш деп койчу эле. Кара карандаш жана ручкага tükenmez kalem дешет. Tükenmez. Tükenmez kalem. Tükenmez ручка, который пишем уже. В Турции не пишут, там ручка не пишут они в тетрадку, они пишут черный кара калем бар го, ошо менен жазышат. Силип, туура эмес болуп калса силип кайра оңдоп алган оңой болот деп. Ал ошондо кандай ручка болуп калат? Өчүрүлө турганбы? Ооба.
Ошон үчүн түгөнмөс дейт. Ага. Тигил ручкага ошон үчүн түгөнбөгөн ручка деп айтып коюш. Потом чанта, сумка. Эль чантасы это, который сумочка маленькая же есть, косметичный, мындай. Баратканда колдонгон сумкага, ошолга эль чантасы десет. Сырт чантасы это школьная сумка, которую мы знаем. Вализ, чемодан, знаете, да, который мындай. Бавул деп айтышабы чемоданды? Бавул. Ага, бавул деп да айтышат, вализ деп да айтышат. Андан кийин окуй берсеңиз. Yeni çantamı aldın. Жаңы сумка сатып алдыңбы дейт. Андан кийин Макияж малземем эл çantamda kaldı. Malzememdi билбей эткем, бирок макияж бир куралы кичинекей сумочкамда калды дейт. Malzeme это, например, bu yemeğe hangi malzemeler giriyor? Malzeme это то, что вещества, эмне бул тамага кайсыл Kuramı da. Ага. Макияж малземем это то, что, например, помада, там всякие крема барына бирге malzeme деп коюшат. А эки ценности то по именам айтышат да. Например, эрзак малземеси это то, что для кухни нужно. Ошолорго эрзак малземеси эле деп коюшат. Тамак аш деген сөз болуп калат да ошондо. Андан кийин койсоңуз. Ormana sırt çantasıyla gittik. Tokoygo rюкзак менен бардык дейт. Рюкзак көтүп. Ооба. Valizini topla. Tatile çıkacağız. Чемоданыңды камда, каникул или отпуск ошондой барабыз деп атат. Кетебиз деп атат. Кыртасия Казахский магазинда Кыртасия магазинisi концтовары деп коюшкан. Ошого Кыртасия malzemesi. Kırtasiye'den fon kartonu aldım. Ofise kırtasiye malzemesi almazım lazım. Kanseleriden karton satıp aldım deydi. Цветной дейм фон деген. Офиске канцелярский изделияларды алышым керек дейт. Ооба. Фон картону вы уже знаете, перевели. Цветной картон. Или кağıdı это цветная бумага, который кичинекей экенде колдончубуз эле го. Эмелерди жасап, Гирлянда да? Гирляндалар, ошолордун баарына или кağıdı деп коюшат. А4 кağıdı это А4 бумага, который А4 кağıdı дешет. Андан кыргыз кызыл менен жазылган сөздү окуп койсоңуз. El işi kağıdı ile yeni yıl için süs yaptım. El işi kağıdı ile бул ошо эме менен бизде кандай бир башкача аты бар эмес беле? Аппликация да? Ооба, аппликация, туптуура. El işi kağıdı менен жаңы жыл үчүн ошол жана биздин гирлянданы айтып атат окшойт, ошондой жазадым дейт. Ооба. Сіз знаете орнамент, там всякие маленькие, кичинекей звездочки, тигине мындай жасалган бүт баарына сүз деп коюшат. Ат лошадь, но вот ат деген сөздөрдү аягына бирдемке кошуп койсоң эле башка сөздү означать этип калат. Ат мак выбросить. Атма брать. Атламак. Атма брать. Атма брать. Например, Атламак бул секирүү го дейт. Атылмак это очень хорошее
хороший вопрос. Спасибо вам за это. Я забыла, кстати, об этом написать. Атылмак – это, например, со школы кого-то, жаман оқыған үшін оқудан атышат қой. Чыгаруу да. Чыгаруу. Адагы атламак. Мындай аттап өтүү, атламак да. Секир дегенде атла дейт го. Ооба. Атма, не ври деген сөз болуп калыпты. Например, бирдемкени айтып берип атканда өлө калп айтып атканда аябай чоң калп айтып койгон кишилер бар го. Ошолор атма, уфакат дие конuşulan айткандарын көп угуп каласыз. Муну көбүнчө видеодан либо bir şey atarken de ufak at belli olmasın деген мындай сөздөрүн угасыз да. Андан кийин окуп койсоңуз кызыл менен жазылган жерлерин. Dün tek başıma 8 kişiyi dövdüm. Sen at, ben inanırım. Ben at binmeyi severim. Bugün çöpü attın mı? Bugün çöpü attın mı? Bugün musurdu çıkardın mı deyip, musurdu ırgıttın mı deyip. Ben at binmeyi severim degen. Men at mingende жақсы көрөм deyip. Dün tek başıma geçe жалгыз 8 kişiyi dövdüm. 8 kişini dövdüm degen bilбей атам. Dövdüm деген сабадым деген да. Soğuştum işte bardığım. Ben geçe 8 kişinin менен soğuştum болуп калабы. Yok. Сабадым mı? Urganını айтат да. Ben an bарын tek saldım da айтабыз го ошондой. Sen at, ben inanırım деген. Sen калп айта бер, мен ишенейин дейт. Биякта сарказм болуп атат да. Sen at, ben inanırım. Жақсы көрүшөт, көп сүйлөшөт. Красный цвет и ал брать. Прочитайте, пожалуйста. Bizim bayramımızın rengi al. Pazardan 2 kilo elma aldım. Bizim bayramımızın rengi al. Bizim bayramımızın büyünkü emesi öğünü kızıl. Pazardan 2 kilogram alma satıp aldım. Tamam. Bayramımızın bu Celegris'in kızı ömü kızıl da atıktırdı. Тура, бардығын тура. Андан кейін Яйлык дейт. Яймак распространение. Яйылмак сидеть в лежачем состоянии дейт. Яйылмак. Яй стрелец, бурч, гороскоп. Следующий можете прочитать? Алып Арслан яйы iyi kullanırdı. İyi kullanırdı. Ошондо эме Арстан гороскоптогу Арстан. Нет, Альпарстан, это Альпарстан, который у нас тарыхта бар го. Ошол киши жөнүндө айтылып атат да. Жөн эле Альпарстан. Аслан болгондо Арстан болуп калат, Аслан болгондо. Ошондо Алпарстан болгондо Жакшы жаа дейт го бизде. Жаа. Жааны жакшы колдончу. Kullanırdı degende koldonçu. Koldonuşçu. Alparslan bir ele adam болгондуктан колдончу болобуз. İnternetten yeni haberi yayıldı. İnternette жаңылык жайылdı. Koltukta yayılmış bir şekilde oturuyordu. Kresloda abdan жайылган позасында отурду деген сыяктуу го дейм. Кыргыздарда жалпайы отуруп аптырсың деп айтабыз го. Ошондо жайылып мындай кенен кесир дегенде.
Жоқ, көбүнчөсү мындай бизде дагы ошентип айтышабыз го, отурган жакпай, түрктөр дагы отуруп турганга өтө çok önem veriyor. Bizim gibi. Kırgızlarda айтабыз го, жалпайып, жайып отурасың го деп. Ошондой болуп Продолжайте, Осенняя яй бурcu için çok güzel geçecek. Бұл жылы ошондой яй деген Стрелец. Бұл жылы стрелец гороскоптогу стрелец үчүн çok абдан жакшы кандай абдан жакшы өтөт. Бул жыл ошолса ошол стрелецтер үчүн абдан жакшы жыл болот деген сыяктуу да. Ооба, туура. Окуганыңыз да өтө жакшы болуп калыптыр, Можете продолжать? Наверное, нету еще присоединившихся, да? Эгер башкалар кааласа окушсун, мен баарын эмете албайм. Тартып албайм. Карабай айтам, барбы башка? Сиз карап коесузбу? Бизде азыр 6 участник экен. Чолпонай бар экен, Мадина бар экен, Акмарал, Гули бар экен. Чолпонай менен Мадина кол көтөрүптүр. Пожалуйста, окугула. Мадина, Чолпонай, можете по очереди открыть и прочитать? Чолпонай, вы хотели читать? Здравствуйте. Добро пожаловать. Hocam Mahat, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl geçti gününüz, hafta sonunuz? Teşekkür ederim. Okumayı çok istiyorum dediniz. Ben sizin için hazırladım. Başlayabilir miyiz? Hazır mısınız? Mektubu yazdın. Yok, en baştan başlasın. Yok, yaz. Yaz. Yaz leta. Da. Mektubu yazdın mı? Mektubu yazdın mı? Yazdın mı? Yazdın mı? Mektubu yazdın mı? Yaz gelince tatile çıkarız. Yaz gelince как жаз келгенде гүлдөр чыгат бы? Татыла деген гүл да. Biz отдыхка барабыз го, ошого татил деп айтабыз го. Например, в отпуск пойдем деп айтабыз го, ошого айтышат да, татил деп. Жазындасы эс алууга барабыз. Ооба. Жаз келгенде эс алууга барабыз. Андан кийин окуп койсоңуз. Ят. Яхта. Ят. Лежать или лежать кому-то? Лежать. Лежать, да? İstanbul'u yat ile gezdik. İstanbul'a яхта келди. Gezdik деген кандай яхта бу? Яхта менен İstanbul'du gördük деген сөз болуп калат. İstanbul'du яхта менен gördük. Her gün saat 11'de yatarım. Her günü saat 11'de yatamın. Yaz, yüz, лицо, yüz, плавать, yüz, сто. Yüzün ne kadar güzel. Yüzün аябай сулуу. Sen yüzmeyi biliyor musun? Sen süzgöndü bilesin be. Ооба. Yüzül bir asırdır. 100 yıl. Bugün sto açılabı. Asırdır деген ошол бу? Подождите. 100 yıl.
Скажите, Yüz. пожалуйста. 100 100 yıl. yıl. Aha, 100 yıl. 100 yıl bu. Bir 100 yıl asırdır. bir asırdır. Один век. 100 yıl bir asırdır деген бұл қандай? Kılım bu. Bir Иә. kılım. 100 yıl bir kılım. Hı hı. Kütük Hı hı. пенка дейді ба? Hı hı. Nüfus kütüğü, kütüğü, Hı hı. регистрация каттоо, Hı hı. тапу kütüğü, земельный кадастр, Hı hı. kütüphane kütüğü, jurnal biblioteki, Aha. kütüphane kütüğü, jurnal biblioteki, Hı hı. kütüphane biblioteka, kahve çayxana, Hı hı. kahve кофе. Hı hı. Чолпан, можем вместе прочитать одно слово? У вас просто не получается это из-за того, что әрбір кишинин тили дагы бачым эле которулбайт да, баазы сөздөргө келише албайт да, ошон үчүн. Күтүп, Kü, күү, tü, түп, hane, kütüphane. hane. Hı hı. Nüfus, вот, nüfus күтүү, я вам хочу еще мындай жакшы объяснять этким келип атат да, потому что регистрация каттоо деп мен муну кичине кысалтып жазып койдум да. Бул запись акта гражданского состояния болот го. Монтип бүт баардык жерде канча киши жашайт деген эмелерди алышат го. Ошого nüfus күтүү дешет. Түшүндүңүзбү? Ova düşündüm. Evet. Потом Мадина окугусу келип атты эле го, кичине калыптыр, ошону Мадина окусун, анан кийин сиз китеп окуйлу дегендиктен мен китеп дагы сизин үчүн карап таап койгом. Ошону окуганга дагы заманымыз жетер. Мадина, если можете открыть, можете прочитать İyi последний. akşamlar hocam. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Ben de iyiyim. Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Çocuklarınız, İyi ev geçiyor. nasıl? Teşekkür ederim. Şuradan birazcık okursanız sonra başka kitaba devam ederiz. Tamam. Dekor için kütük kestirdim. Hı hı. Nüfus kütüğünden ailemin tüm belgelerini aldım. Hı hı. Tabi Tapu. kütük, tabu kütüğünden buradaki Hı tüm hı. Azerlerin arazilerin bizim olduğunu öğrendim. Hı hı. Kütük degенди түшүндүңүз эмне экенин? Nüfus o registrata. Yok, dekor için kütük kestirdim de айтып атат го. Ошого Dekor için. монтип сизге даракты кескенде мондай жерде мондай эме калып калат го. Кичине дарактан калып калат го жерде. Dekor için. Ошогуну даракты кесип столго окшошкан кылып кесип коет го. Ошого kütük дешет. Kütük мындай кичинекей как bir карыштай болгон палочка сыяктуу калып kütük kestirdim. Ооба, ошондой болот. Nüfus kütüğünden ailem belgelerini aldım. Bunu düşündünüz Registratadan үй бөлөмдүн бүт данныйларын алдым дейт. Tapu kütüğünden Табу деген эмне түшүнгөн жокмун. Tapu бул деген үйдүн белгеси бар го. Биздин болгон.
Ошогу бумагаға, ценный бумага бар ғой, ошоға Аха. Үйдүн схемасы да. Үйдүн документи. Үйдүн документи бар ғой. Кызыл китеп деп коет да бизде кыргыздар. Ошого тапу дешет. Тапу күтүү дегенде бул кызыл китептердин кимде болгонун же болбосо кызыл китебин жоготуп ийгенде барып ошол жактан кайрадан чыгартыш үчүн мурун аяка регистрация менен бүт баарын тең жазган жер бар го, ошого тапу күтүү дешет. Биздин госрегистрдай болуп калат. Ооба, госрегистр болуп калат ошо. Эми мен дагы подождите. Азыр сиз менен башка китепти бөлүшөйүн. Hepiniz hatırlıyorsanız bizden kitap okumak istediklerini söyleyenler olmuştu. Ben de öbür seferinde kitabım hazır değildi. Ama bu sefer hazırlamıştım. Bir saniye. Aşk hayallerimizde bunu hazırlamıştım. Evet. İyi görüyorsunuz değil mi? İyi görünüyor mu? Görünüyor. Evet. Yok. Görünmüyor. Evet, saniye. şimdi. Görünüyor. Tamam, görünüyor değil mi? Görünüyordu. Birinci saptan, birinci absatstan, ikinci absatsa değil, Madina okuyuverseniz baştan. Biraz çoğaltsanız. Муну ар ким өзү телефонунан эле чоңойтуп алса болот. Мындай. Жакан жылдырып туруш керек экен да. Эрме. Tamam, olur. Hazır görünüyor o. Ооба көрүнүп атат. Evet. Tamam, olur. Tamam. Hocam, Okuyup başlasanız. Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Keskin. Emre keskin aşk hayallerinde yaşar. Hayallerde yaşar. Hayallerde yaşar. İlk görüşte aşka inanmazdım. Eskiden. İnanmazdım. İnanmazdım eskiden. Bir şeyler paylaşmadım. Paylaşmadan dizine başını koyup uyamadan gözlerinin içine uyumadan gözlerinin içine dakikalarca bakıp ilk önce onun gözlerine kaçırmasını beklemeden aşk olunmaz sanırdım. Ama sadece bir dakika bakışmanın bile aşk olmaya yeteceğine Pelin'i evlerinin balkonunda görünce anladım. Tarif edilemez bir güzelliği vardı. Uzun sarı saçları beline yetişmiş. Boncuk mavisi gözleriyle tipki güneş ve denize andırıyordu. Эми биякта окуганыңызда кандай түшүндүңүз, ошону айтып берсеңиз.
Artık içine düşünüp айтып бергенде үйрөнүшүбүз керек да. Бул жакта сүйүүгө эч качан ишенген эмесмин, бирок сүйүү жөнүндө айтып атат да. Бирок Pelin'i үйлөрүнүн балконунда көрүнчө Балкондо көргөнүндө ошондо ишенди да. Эбинин балконунда көрүнчө анладым. ошондо түшүндүм дейт. Түшүндүм. Anladım. Tarif edilemez. Kандай Билемес. Муну эдилемес айта албайм дегенде сыяктуу. ооба айтылгыс туура. Түшүндүрө Сүрөттөп бере албайм. Туп-туура. Аябай жакшы сулуулугу сулуу болчу. Чачтары узун. Белине чейин, чачтары узун, белине чейин жеткен. Көздөрү көк. Көздөрү көк, күндөй жанып турат. Çaçı sarı болгондуктан деп айтып атат да, tıpkı güneş ve denizi andırıyordu. Güneş менен Деңиз менен асмандын, деңиздин айырмасындайбы? Ошондой. Ошонун экөөсүнө окшош туруп жаткан экен да. Андан кийин бардыгыңыз азыр сизди көрө албайтам да, ошондуктан бири-бириңизди Телефон менен Гули да кол көтөрүп атат. Ben okuyayım. Ben okuyun Çolpanay. Makul okula. Kendimi yalnız prens ilan etmiştim. Belki de ömrümü yalnız tamamlardım. Çünkü sevmek zor zanaat. Ama hayatımda ilk kez birine bu kadar arzulu gözlerle bakmıştım. Belki aşık olmaya bilmem, fakat onu gördüğüm andan beri başka bir şey düşünmüyor. Sonu hep mutlu sonla biten hayallerde dalıyordum. Айтып берип коесузбу, эмнени түшүндүңүз? Kendimi yalnız prens ilan etmiştim. Ömrümü yalnız tamamladım. Ömrümdü жалгыз. Belki de ömrümü yalnız tamamlarım. Bu ömrümde жалгыз. Bu Kendimi yalnız prens ilan etmiştim. Özümdü жалгыз prens деп айтчумун дейт да. Balkim demek. Balkim ömrümde жалгыз калат болчумун дейт. Ömrümde жалгыз калат болчумун. Çünkü sevmek zor zanaat. Zor sevmek деген düşünmedim çok жақсы. Çünkü sevmek zor zanaat. Birini жақсы көргөн өтө кыйын sanat дейт да. Zanaat, sanat булар окшош эмелер. Zor önör degендей да. Ama hayatımda ilk kez birine bu kadar arzulu gözlerge bakmıştım. Бул жашоомдо арзулуу арзулуу көздөрүнө байландым го дейм ба жашоомдо, бул жашоомдо. Ama hayatım. Карадым деген. Арзулуу көздөрүнө карадым. Жашоомдо bir tek gün oldu deyip de arzulu birini engsep
багат, эңсейт дешет го бизде. Ошол арзуу. Арзулуу көздөрүн эңседим. О деймін да. Жок, ben aga эңсеп бактым дейт да. Менин болсун, тиндей мындай деп карайбыз го. Ошондо көз карашты айтып атат да. Benki aşık olmayabilmen fakat onu gördüğüm andan beri başka bir şey düşünmüyor. Ben aşık болдum го деме, aşık bolup ölmeyebilmen. Ben belki aşık olmayı bilbeyim деген. Ben süygöndü balkim bilbeyim deyt. Fakat birok onu Süyünü düşünmüyor. Ben süyünü düşünmeyim. Sonu hep mutlu sonla biten hayale dalıyordum. Baktulu bütkön tüşek yani tüştü не деп койчу түштү представлял деп койшот го далыйордум. Elestettim be. Elestettim. Ооба. Бактылуулук Бүткөн жомоктордой болуп эмелерди элестеттим. Бүткөн жомокторду элестеттим. Ооба. Андан кийинки бардыгы по очереди можете, пожалуйста, Бен. делать. Тамам. Гули. Tamam, Gülü. Продолжайте, пожалуйста. Абзацын окуйм. Bir an önce onunla tanışmalıydım. Onun hakkında bilgi edinmek için kız kardeşimden başka seçeneğim yoktu. Kız kardeşimle böyle konuları konuşmayı pek sevmezdim. Çünkü ağzında bakla ıslanmazdı. Fakat başka çarem yoktu. Bir вакыт өткөндөн кийин ал менен тааныштым. Yok, bir an önce onunla tanışmalıydım diyor. Gelecekte tanışkısı geliyor tatta. Biraz өткөндөн кийин ал менен таанышмак болдum da. Yok. Bir an önce buraya gitmeliyim. Bir aka erterek yetişim gerek degen sözde bu. Bir an önce onunla tanışmalıyım. Erterek onunla tanışışım gerek de atatta. Ал жөнүндө информация алыш үчүн Çok doğru. Çok doğru. Kız kardeşimden karındaşıma ne? Ova. Karındaşımdan başka karındaşımdan başka seçeneğim yok. Ne seçeneğim degen? Seçeneğim başka eçkim yoktu değil. Eçkim yok bu. Siz ait albayım, buna albayım. Onun andan başka eçkimden yardım albayım degen söz bu. Kız karındaşım konular karındaşımdan başka seçeneğim yok. Kız kardeşim ile böyle konuları o şartta kaldık mı? Kız kardeşimle böyle konuları pek sevmezdim çünkü ağzında bakla ıslanmazdı. Düşündünüz ya özünüz. Ал карындашыма сурагым келген жокпу? Ооба, сурагым келбейт дейт. Анткени эмнеге? Çünkü ağzında bakla ıslanmazdı. Ağzında işteken tutalbayt deyt. Көбүнчөсү
Ağzında bakla ıslanmaz de. Birden kendi uqqanda sırası başka yerlerge jayıp salgan kişiler var go, oşolorgo aytышат. Ал барып айта салат деп атат да карындаштын. Fakat başka çerim bürok başka Çarem yoktu. Başka aylam yok. Бирок Гүле, ар бир сөздү мен сүйлөгөндө сиз туура уккандан кийин дагы aynısını okursanız daha iyi olur. Çünkü bir kere yanlış okuduğunuzda tekrar etmezseniz doğruyu ileride öyle yanlış okuduğunuz halde kalır. Düşündünüz mü? Tamam. Fakat başka çarem yoktu. Yaktı gayrı. Fakat başka çarem yoktu. Doğru. Bирок başka ailem yoktu deydi. Başka ailem yok. Andan keyin ki? Men okuynan da. Barınız okusanız? Akşam olup da herkes odasına çekilince yanına gittim. Serpil, seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ama kimseye söylemeyeceğine söz ver. Zira birinden bu konuştuklarımızı duyacak olursam senin için hiç iyi olmaz. Baştan söyleyeyim dedim. Baş parmağımı ona doğru tehdit manasında sallamıştım. Akşam geç kirip bardığı komutalarına gitgende anın janına bardım deydi. Serpil, sen menen bir tema boyunca süйлөшкүм келип атат. Бирок аны сен эч кимге айтпасыңа сөз бер дейт. Zira birinden bu konuştuklarını duyacak olursam, eğer de bu жөнүндө бирөөнөн уксам, сага жакшы болбосун башынан айтып коеюн дейт. Ооба, жакшы болбойт senin için deydi. Baş dedim. Baş barmağımdı ona doğru tehdit manasında sallamıştım. Barmağımdı ağa tuğra tehdit degen bu manasında sallamıştım. Айтып аткандай, колумдун сөмөйүм менен аны göstererek tehdit айтып аткандай сүйлөдүм дейт да. Биз кичинекей балдарыбызга айтабыз го, тетиң кылба уктуңбу деп сөмөйүбүз менен анда ошондой сыяктуу да. Андан кийинки өтө кыса болгондуктан 2 сап окуйт. Yok abi, ayıp ettin. Kimseye söylemem. Hem benim ne zaman bir sırrı başkasına söylediğimi duydun dedi. Buna kendisi de inanmamıştı. Belki ayıp ettin. Uyat kıldın bu? Çok uyat kıldın. Hiç kimge aytpayım. Benim ne zaman bir sırrı başkana söyleyeyim. Kaçan men bürögө bir nerse aytkanымды уктуң дейт. Уктуң эле дейт, değil mi? Буга өзү дагы ишенген жок дейт. Ооба, өзүң дагы ишенип жатасыңбы дейт, э? Buna kendisine Kendisi de inanmamıştı deyt. Özü dagы ишенген жок. Kız barını айтып береткен да ошончолук өзү дагы ишенбейт экен, ошентип айткан. Андан кийин kim бар эле? Баштай бересизби? Ben bilmem. Ben bilmem. Hele bir başkasından
duyamam. O zaman gösteririm sana. Neyse, şu bizim yeni taşınan komşu hani ben askerdeyken geçen gün apartmana girerken balkonlarında bir kız gördüm. Uzun sarı saçlı falandı. Kızları mı dedim. Sanki hiç ilgimi çekmiyormuş gibi söylemiştim. Ama aslında konuşurken kalbim lilesi kızlar gibi pırpır gibi atıyordu. Pelin söylüyorsun sen. Evet kızları. Niye sordun ki dedi. Bakışları hiç hoşuma gitmemişti. Sanki yanlış bir şey sormuşum gibi bakıyordu. Hiç öylesine sordum. Adı Pelin mi dedin? Ben bileyim dedi. Hele bir başından duyayım. Heleni bilmem, başka birinin duyayım dedi. O zaman anda gösteririm sana. Anda sana gösteririm dedi. Neyse, meyli. Şu bizim yeni tanışan komşu. Bu bizden жаңы tanışkan koşunağız. Жаңы келген. Ташынан деген жаңы келген. Жаңы bir жерге жаңы көчүп келген да. Yeni taşınan komşu. Hani ben askerdeyken, askerde жүргөндө, geçen gün apartmana girerken balkonlarında geçen gün apartmana girerken комнаталарға bu apartmana. Apartman, здание, который квартира бар ғой? Квартираның дом. Дом ғой эле эме деп коюшат, апартман деп коюшат. Многоэтажный домдор ғой, апартман дешет. Квартиралуу көп этаждуу үйгө, апартман. Кечээ үйгө кирип жатканда балкондорунан бир кыз көрдүм. Uzun saçlı siyahtu. Kızları mı? Sarı saçlı falandı. Saçı uzundu, sarı uzun saçı var gibi dep okşoştu dep aytып. Biz daha birini Siyahtu bolup kalamış onda falandı болгон. Siyahtu falan. Kızları mı? Kızları mı? Kızı böyle. Kızı mı dedim. Kızı mı dep oyladım deyip. Sanki hiç ilgimi çekmiyormuş gibi. Sanki hiç ilgimi çekmiyormuş gibi. Hiçbir ilgilenmez degen эле ilgimi. Мага эч кандай bir эме маани берген жок деген сыяктуу айтып атты окшойт да. Çok ilgimi çekmiyormuş gibi это как будто я вообще не обратил внимание demek de. Sanki hiç ilgimi çekmiyormuş gibi söyledim maga. Ama aslında бирок негизи konuşurken бирок негизи сүйлөп жатканда жүрөгүм liseli деген не? Liseli kızlar. Lisedegi kızlar сыяктуу эме жүрөгүм эметип атты, дүкүлдөп атты дейт да. Biyaktағы öte köp söylüyor. Liseli kızlar gibi aşık mı oldum? Liseli çocuklar gibi, liseli ki. Почему они так говорят? Не потому что лицейге кеткен бүт партаң мойды токтоо болбойт деп айтышпайт, просто переходный возрастта барат. Биякта ошондой. Лицей у них только после того, как они
завершают 8 класс, на 9 переходят, они переходят на лицей. 9-ді, 11 класстағылар кішіне мындай Ну, переходный возраст. ошо переходный возрасттагылар ошондой болушат да деп ошол мааниде сүйлөшөт. Кто еще хочет почитать? Следующий можете. Давайте я буду. Продолжайте. Neyse, hadi iyi geceler deyip odasından çıktım. Kızın evlenecek olmasını bir türlü hazmedemiyordum. Allah bilir damat da neyi. Yok, annem күндақтан баштайсыз. Düşünmeye kalasın antkeni. Hiç Pelin'i söylüyorsun sen. En baştan okusanız. Hiç. Yok, hiç emez. En baştan okusanız en ödeyecekten. Görünmeyi tavuk içine alacak koy. Pelin'i söylüyorsun sen. Öylesine sordum degenden be. Yok andan üydörüp çıksanız biraz. Pelin'i söylüyorsun sen. Evet kızları. Niye sordum ki? Dedi. Bakışları hiç hoşuma gitmemişti. Sanki yanlış bir şey sormuşum gibi bakıyordu. Bakıyordu. Hiç öylesine sordum. Hadi Pelin mi dedin? Evet Pelin. Kız da 19'unda. Maşallah çok güzel. Nişanlı olmasa sana isterdik. Hem haftaya düğünü var. Kız evleniyor. Şansına kus dedi Serpil. Şansına kus dedi Serpil. O anda içime bir bıçak saplandı sandım. Kıza deli gibi aşık değildim. Elbette ama çok üzülmüştüm. Kurduğum onca hayal boşuna mıydı? Neyse. Baştan başlayalım. Pelin söylüyoruz. Hiç öylesine sordum. Pelin'i söylüyorsun sen. Pelin sen söylüyorsun bu degen. Söylüyorsun degen. Söylüyorsun bu. Pelin'i söylüyorsun sen. Pelin'den ты про Pelin говоришь degen bolqatda. Evet kızları. Oba kızlar. Niye sordum ki? Niye sordum ki dedi. Niye sordun ki? Sordum ki dedi. Sordum ki degen bu. Niye degen kızın adı o? Niye? Nege sordum dedi. Nege sordum dedi. Почему ты про нее спросил degende bolqatda? Bakışları hiç hoşuma gitmemişti. Hoşuma gitmemişti. Hoşuma bakışları hiç hoşuma. Алар такыр. Мне не понравилось, как она смотрит дегенде болот. Мне не понравилось ее взгляд. Bakışları hoşuma gitmemişti. Мне не понравилось ее взгляд. Давайте так. Мага жаккан жок анын жүзү. Жоқ, взгляд деген мындай. Көз карашы жаккан жок. Ошондой. Көз карашы жаккан жок. Sanki yanlış bir şey sormuşum gibi bakıyordu.
Как будто что-то не такое спросил. На меня так смотрела, да, вот это. Hiç öylesine sordum. Adi Pelin mi dedin? Мгм. Pelin жөнүндө сурадың mı? Aha. Жо, жөнеле сұрадым дейді. Аты Pelin mi? Дегенде болып қалды. Андан Аты кейін. Pelin'di жөнүндө сурадым. Мгм. Evet Pelin, ova Pelin. Kız Мгм. daha 19'unda, al 19'da. Maşallah çok güzel. Ayvay sulu. Мгм. Nişanlı olmasa sana isterdik nişanlı. Hem haftaya düğünü var kız Elvin. Nişanlı olmasa Если бы она не была обручена бы, мы бы попросили ее к тебе, да, вот это. Қолын сұрайды болчубуз дейді. Не жоқ қой бізде обрученныйларға? эме сөйкө салынган. Сөйкө салынған, сөз берілген дейді. Азыр сөйкө сырылған, сөз берілген болбосо, ал қызды саға қолын сұрайды болчубуз деп атат да. Оған шансына күз dedi Serpil. Шансына күз деген болғанда шансыңа күз жаз. Обижайся деген. Но шансына күз, если говорят, пропустил свой поезд деген бар ғой, ошондой сөз да. Оғанда içime bir Oğanda içime bir bıçak saplandı sandım. Anda men içime bir bıçak bolup kalabı. Ооба, бычак. Bıçak salındı деп kalabı. Kандай okut? Жоқ, бычак ошону укканда içime bıçak girгендей Sezildi. 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 Kıza değili bir gibi aşık değildim. Elbette ama çok üzülmüştüm. Kızga aşık oldum, bırak ümitimde üstümde olup kalabı, çok üzülmüştüm деген. Albatta. Я не был в нее влюблен как сумасшедший, но это меня очень обидело. Kurduğum onca hayal boşuna mıydı? Kurduğum onca hayal boşuna mıydı? Bunu kандай алып калсак болот? Kurduğum onca hayal boşuna mıydı? Я зря, что ли, мечтал деп атат. Анча ошончолук түшүнүп, өзүнчө эле кыйналып, ошонун баары тең бош эле кетип калдыбы деп айтабыз го биз деле. Ошондой сөз болуп калды. Следующее, кто хочет читать? Мен. Давайте продолжайте. Neyse hadi iyi geceler deyip odasından çıktım. Kızın evlenecek olmasını bir türlü hazmedemiyordum. Allah bilir damat da neye benziyordu. Yaptığım Sorry. Nerede kaldık? Evet, bir türlü Allah bilir. Neyse. Нашли, не нашли? Сейчас. Allah bilir damat da neye benziyordu. Yaptığım tespitlere göre en güzel kızlar hep çirkin erkeklere evleniyordu. Buna sebep tabii ki de para. Eğer zenginseniz yakışıklı olmanıza gerek kalmadan çok güzel biriyle evlenebiliyorsunuz. Adalet bu olmamalı. Olmamalı. Olmamalı.
Ладно, бейпілтүн жакшы укта деп комнатасынан чыктым. Кыздын күйөөгө тигип жатканын hazmediyordum. Hazmedemiyordum. Мындай башкача болдумбу, Не мог представить себе, да, так-то? Кыздын күйөөгө тийип жатканын мен түшүнө албадым да. Yok, не мог представить себя. Не мог представить. Я не могу представить, ты что ли туда пойдешь, либо, например, ее взяли на работу, дегендей представление было по жинибизге, в таком представлении. Кудай билип турат, бензиорду деген эмне сөз эле? Окшош. Дамат. Жених. Кудай көрүп турат. Жених на кого похож что-то, да? Так, жактырып Кудай билет, ал тиги жених кимге окшош, теспитлере göre en güzel kızlar gerçekten en жакшынакай кыздар жакшынакай чиркин деген жакшынакай Çirkin деген тирисок. Мындай билишимче жакшы сулуу кыздар түрүсүк эркектерге үйлөнөт деп атабы? Yaptığın tespit деген, бул деген статистикаларга көрө. Статистиканы караганда сулуу кыздар түрүсүк эркектерге үйлөнөт. Буга себеп, конечно, бул пара. Eğer zenginseniz yakışıklı olmasına gerek kalmadı. Вообще bir daha sözünü düşünmeyeceğim. Zengin, это богатый. Если вы богатый, то yakışıklı деген жакшынакай. Сразу yakışıklı, жакшынакай. Экөө бири-бирине окшош эле астында. Там, вам не нужно быть красавчиком, деп атат да. Просто, если вы богаты, то вам не нужно быть красавчиком, вы можете найти красивую и на ней жениться, деп атат да. Акчаң болсо үйлөнөсүң да, сулуу кызга, Adalet olmamalı. Adalet, справедливость. Olmamalı. Адилеттик ушундайбы? Adalet болбошу керек деп атат да. Это несправедливо деген. Түшүндүм. Аябай оор эмекени. Текст. Ondan keyinki Рахмат. Мен сизге рахмат. Мен окуйын кийинкисин. Odama çekilip düşüncele dalınca kızın hala evlenmemiş olduğunu düşündüm. Evet, haftaya evlenecekti ama şu anda bekardı. Belki de hala bir şansım vardır. Ne yapıp edip bu kızla konuşmalıyım dedim kendi kendime. Ne kaybedeceğim ki?
Kaybederim ki. Kaybederim ki. Hı hı. Komnatama gidip düşündüm. Hı hı. Kızdağı үйленелік болды. Дағы үйленелік елек болчу. Hı hı. Ова бұл жұма Bu үйленмек. Cuma'dan giyin de o da haftaya. Hafta bir жұмадан кейін үйленеді. Азыр бұл дағы bekar, как не замужем. Hı hı. Belki, может быть, дағы бір менің шансым бардыр. Ne kılıp bu kız menin süйлөшүм керек dedim, özüm öldüm. Emniye kaybedeceğim ki? Emniyem gitmegele degендей да. Ne kaybedeceğim ki? Что могу потерять деген. Что я потеряю? Тура, что потеряю? Я могу просто поговорить дегендей смыслда айтады. Ne Правильно? kaybedem ki? Ertesi gün işe gitmek için apartmandan çıkarken gördüm onu. Sabah olmasına rağmen çok rağmen çok güzel görünüyordu. Erkek almaya çıkmış, ekmek almaya çıkmış olmalıydı. Bundan iyi fırsat olamazdı. Ertesi gün işe Andan keyinki gün Жұмышқа барғана жұмысқа gitmek barış için kvartiradan çıkıp aratıp anı gördüm. Ертең менен болгондугу үчүн аябай жакшынакай göründü. Yok. Sabah olmasına rağmen erте болгондугу үчүнбү? Карабай. Rağmen деген Карабай. Аябай эрте болгондугу үчүн дагы өзү аябай жакшынакай güzel görünüyordu. Aябай жакшынакай болчу. Rağmen, sabah olmasına rağmen erте болгонуна карабастан деген сөз болуп калат да, Карабай. Карабастан аябай жакшынакай болчу, көрүндү. Неге эртең менен olmaz? Потому что девочки красятся, а когда утром многие же не крашеные, правильно? Несмотря на это, она утром даже была такая прекрасная. Прекрасная, красивая. Ekmek almaya çıktı. Нан алганы чыгыш керек болчу. Чыкмыш болмайды. Çıkan bolçu deydi. Нан алганы чыккан болчу. Мындан башка шансым болбойт болчу. Fırsat olamazdı. Bundan fırsat olamazdı. Bundan daha жақсы надежное время. Фырсат, надежное время. Фырсат деген жақсы уақыт жоқ болчу дегендей, да? Следующее, кто хочет прочитать? У нас есть, которые не читали вообще? Или которые хотят? Именно қарап қойсыз мен ешкім жоқ болса мен де оқып бітіріп қоямын. Мақұл, оқып бітіріп қойыңыз. Günaydın dedim gülümseyerek. Nişanlı olduğunu bildiğim için utanıp konuşmamak diye korkmuştum. Ama öyle olmadı. O da aynı şekilde günaydın diyerek karşıladı beni. Günaydın. Ben gülüp
саламдаштым. Доброе утро. Allah. Анын Sözlüsü болгонуна карабай. сөздү болгонуна карабай өзүмдөн уялып конушмак дейт. Sözlü болгонуна карабастан. Сүйлөбөй коет го деп корктум. Бирок андай болгон жок. О да айны шекилде ал дагы мага доброе утро деп каршылады бени. Gülünce gamzeleri verilmişti. Gülgöndө оозунда ямычкалары көрүндү. Bu haliye çok güzel, çok daha güzel görünüyordu. Бул убакта дагы аябай жакшы сулуу көрүндү. Берабар чыктык апартмандан, чогуу чыктык квартирадан. Sizinle tanışmak sanırım. Sizi tanıyımın degендей bir как sizinle tanıştık sanırım. Sizinle tanışmamıştık. Sizinle tanışmamıştık sanırım. Ben askerdeydim. Sen menen tanış emes belek. Şunday bolup kalabı? Ben askerdeydim. Daha 10 gün önce oldu geliri. Men askerde bolçumun 10 gün boldu gelgenime. Yeni taşındınız herhalde. Жаңы көчүп келдиңиz бе? Herhalde. Как будет? Balkim вы, наверное, деген сөз болуп калган. Наверное, вы жаңы көчүп келдиңер да. Çok yeni sayılmaz. 5-6 ay kadar oldu. Çok yeni sayılmaz. Жаңы эмеспиз, 5-6 ay болуп калды. Өтө деле жаңы эмес. 5-6 ay болуп калды. 5-6 ay болуп калды. Девочки, давайте на сегодня закончим урок. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня очень понравилось. Махаббат hocam, бизге ошо текстти жөнөтүп бересизби? Конечно. Жакшылап үйрөнөлү. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür Hocam teşekkür ederim. Teşekkür Ben de ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Herkese geceler. seviyorum. Herkesi seviyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalınız. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.